Hello. Yebo. Ninjani mama? Sikhona njani? Sila ekhenu indawo le kwanje kwaMagula. Ya la khona sinomfowenu bathi nguDavid simthole nomthwalo ngayo yonke into ayiphetheko angazi ukuthi ukude kangangani. Keni sitshele ukuthi uDavid unesikhathi esingangani ahelebha abantu ngento zesasa la ekhenu sesasa. Simthole right handed. Yes, akhe nisitsheleni ke ukuthi unesikhathi esingangani uDavid abereka lo mbereko lo. Isikhathi eside. Isikhathi eside mhlambe na ucabanga kwesikhathi esingangani. Ugogo from nasaphila phila amtshela amkhalini until ugogo wakhamba emhlabeni. Ugogo ukhambeni nemhlabeni. 2026 angithi. 2024. 2024 kusho ukuthi una 2 years abereka lo mbereko. Yeah, gogo nonyaka lo ngusibili. Ya ngisho khona una 2 years uqinisene kathi una 2 years abereka lo mbereko. Hawa ngithi kube 2 years. Isikhathi esingangani? Hawa fanele ube more than 2 years. Yena ukhuluma amagama kathi 2 years hawa. Angitsho nithi uthoma ukwenza umbereko uthome nini? Lo wakhe corruption lo. Fanele ibe more than 2 years. Nanoma ngingasakhumbuli exactly. Ithezi incane. Nitheni nina manibona alokwabhiza aqhubeka abereka lo mbereko azange nihlale naye phasi nimkhombisa ukuthi into legcineni izomfaka ekingeni. Besikhuluma naye abe nekana angayingeni. Wow. Nomama wakhe, umzali umama wakhe. Wo kahle kahle kusho ukuthi iminyaka ngoba uma uze wabhubha lokwabhiza amkhalini. Yeah, even umama wakhe namkhalini. Fohlala phasi and ungayilayidi igwayi lisigwayi ngoba ngale jela kunagwayi. Ngejela igwayi alikho. Ngisho zange ufuna ukulalela bodadweni. Nabafowenu napha basararekile. We understand? Nomphakathi uthini nawo lokho ubhizi wenza into ezifana njengalezi umdala kangaka. Ufundisa unabantwana? Unabantwana mara wahlukana nomama kwakhe. Abantwana bakhe bakhulile umunye uhlala kwakhe umunye uchadile umntwana wakhe umunye uhlala nogogo wakhe ekhaba omkhulu. Itha uthi zefo ukuthi aqwalisa amaform etransport ufuna 200 rand ukuthi ukuthola batsho kunodokotela obuyandawana thize ke banenganyana abantu sibona ama-ID wabantu namakhophi sizokuhamba nawo. Cabanga. Yonke into esiphetheko lapha sikhamba nayo kose kube yokuba yi-evidence. So nithini njengomndeni njengoba thina sesiyomhanda over emaphoyiseni. Vele manje into embi kangaka hawa. Nangijami naye into le. Bayingaki abantu abayenzeleko into lezi? Asiphumele ngaphandle. Asiphumele ngaphandle. Asiphumele ngaphandle. Check everything. Okay. Yeah, nazi bathi ba check everything. Okay, ke sibone ukuthi yini futhi okhona. Yo. I-office elikhulu ngapha. Uba umdala kangaka. Ni checkile everything bafowethu. Yeah. Hello. Apple kasixoxela intwethu or the ID le phone number intwe le tlogela bjwang. Yeah. I need this is key exhibit intwe. This is an exhibit. Le ka senya go fihla exhibit gore se ka ba gona. Le tsona di form di lo check it check up because ke nana gore lo check khala ntsa di dira. Le se check ma go sana se. A go sana se. Mfu. Thina siba ukukhenda over maphoyiseni asifuna ukubangela amehlo abantu la ne. Because or ufuna sibiza iveni izokuthatha la. Sibiza iveni la. Ufuna ukuthi senze njani sikuthathe sokubeka khona emaphoyiseni. Kade bakhuza bomndeni ungezwe yini okunye lapho khipha. Ogcoka amasokisi. Yagcoka amasokisi mpho. Sikhambe. Gcoka amasokisi ngoba kumakhaza ufuna uthathe nejezi. Thatha nejezi mpho. Wenza ikhuluma ba uwenza njani? Umfowethu akadenze corruption. Yeah. Abantu bakuMagula lapha baningi abeza lapha ekhaya. Ngoba yena mdala, ngoba uyazazi indwezi. Ngiyakufakazela baba. Yimi manje isoko umfowethu. Thank you baba.
Bamelo. Ngihlala uyamangala ukuthi makalilo. Lapha kuwo abobaba. Yasithu. Beze kumncayeni uDebu. Udeba ngithi hade enze corruption. Danke. Uyayazi? Kona. Singamkhalebha ngani ba? Ngikinga kamkharibu. Kunjani ma? Usukhona. Siyaphila. Sisela ngobaba. Uyazazi umbese. Corruption le yenza kodwa. Izikazi zenzako. Usichazele kanje ukuthi Awa yena uDebu nakaceda uhola. Vale nokusigogodela uyagogoda. Uyathukana asilale. Usicimela nama light. Ngoba sibese ibambo le kasibese ngapha for ngapha switch. Ena ngimtshela ukuthi mina nginabantwana abancane nami lo mncane akazwani nomnyama uyalila. Ibhayila kumunye sebusuku. Awuswenya khulu abizana nenhlamba biza bofutheke yonke ihlamba. Abantwana bethu abantwana bami nabangena ngapha uyabacosha athi bangasangena ngapha. Nathi asicosha athi singasangena ngapha. Vele singasangeni total. Ngelinye kodwa besopa kodwa berehe ngelinye ukukhuluma rehe nakasopa. Nakadako konto uzenza uyazenza enengabomi. Mhlawumbe nje uthena dako wakhipha istofa sithi sangezulu. Umzukulu sihlala naye lo lala ngapha nakafika kokuseni avuka uraba makuseni avuka uthola istofu sinethwa ngaphandle ngezulu. Athi yena akasakhumbula ukuthi wenzeni. Ngimbuza ukuthi why wenza into zangabo athi vana ngenze ngabo vana ngingaziboni. Yathusa. Manje uhlungu ukuthi uthetha ngithi ene wabuye ekhaya. Manje sina ngesingithi thina sathi thina sifuna thana uyaphuma ufuna indra wakhe. Cala ulibuya ngapha. Baba kwamlungu maswaphela. Mina ekhaya kula after ngephola after phola ngapha khona. Ngumkhari bami yena. Manje weekend ngakhulu thonya khona kaphethe imali. Asikhona ukulala uyasihlukumeza. mina ngibuzela ini ukuthi indwezi zokwenza ukuthi abantu bahole. Wenza abantu ukuthi bahole imali ya government. Yena abantu kade bezala uyabahelebha. Yabahelebha. Yabahelebha. Uyabayenzela vele. Uyabayenzela. Njani? Kuhle uyababhalisa like ukusuka umuntu wakudele ezela. Uphethe iforum lesasa. Uyamnikela umuntu lo uza ne forum or yena iforum ngelakhe. Naye amaforum lawo unokwa nawo ngoba kanenge ukuthi vana khambele eDonaldton ye yakwamhlanga. Kade abantu bagidla yabahelebha abanye vale walungela abanye abalungelo. Umbereko wethu lula hle. Umbereko wethu it's very simple is to ensure that ukuthi umphakathi wekhaya ohlala uvikelekile ngaso sonke isikhathi. Nakho into esiyenzako is not the matter of expose umbereko omuhle. Nangabe wenza umbereko omuhle like sizokuza sikuthokozise begodi sizikhakhazise ngawo. Mara ke okubhlungu simthole right handed. Sithome sangena ngaphakathi sakhulumisana naye sathi sizokubhalisa isasa. Hayi wazama wafuna ukusearch ukuthi sibobani sibuyaphi indani. Sathi kancane mosikhuluma naye. Kunabantu ngikhuluma nawe nje banengi abahola kwimali yesasa bathi bakhubazekile ba disable abanye ababoni whatever the disabled part ongayisho but ke bahola baneminyaka bese babuye bamnikeza imali okuthi subhlungu nemali leyo uyasela ngayo uyadakwa kenzi next like do you even think ukuthi umthetho weSouth Africa uyokuthini ngoba nasi exhibit siphethe street awa labo esele babhalisile nizasicolela thina wethu umbereko ulula wenza isiqiniseko sokuthi siniveze sizoniveza nonke asinandaba ukuthi nithatha kanjani mara egcineni kwelanga angeke nifike nize la wazi ukuthi wena uthi disable abantu abadeserve ukuthi bahole imali esasa abayiholi nina nibhizi ngapha niza la nizokubhalisa akusi home affairs ngapha ama ID wakho na uyichiyako nithola information enjani ukuthi uthi vele udumile ubaba lokuthi vele njengoba ngiza kubiza amagama ni baningi kangangani baningi iexhibit esiphethe kole inenkulu uqala musi kanje ngiphethe ipasa usese bachiya amapasa kwizolo nama ID copy bathini baba usemberegweni ama file angaka
okhunye lokhu ngicabanga ukuthi nasingakuthatha sikunikeza amaphoyisa sokubhalela ukuthi sibathola abantu bonke ngoba ekugcineni kwamele ukuthi sibakhumbuze ukuthi sibaphethe kungibambele nako amaphepha engiwafunako ahake kanti why ninginikeza amanye amaphepha ngifuna la nako amaphepha ngizonibiza nonke nga-1 nina nenza ama-application ngiba ukuthi nazi ukuthi ngiphethe angazi bonyana am I allowed, but well I'm not allowed to do this. Ukubiza amagama walabantu laba bonke abenza ama-application bonke abantu abenza ama-application la nizokumele ukuthi nicace ukuthi sesasa la ufuna imali yesasa ufuna ukwenza ngemali yesasa wawungakubereka ungawufuna umbereko ubereke njengabanye abantu okay Knl bari bomashango muwe bale batho ba le mmalwanyana alitiburi yabo mamuwe khabo bani la batho bakwazi ukukhabani aba ba direct ka Paula Tavern a re tsebe gore re tla re ka bo mang khabo bani la mo gausi le Paula Tavern Paula Park Tavern yes strata ke le bitso ba re ke yini strata lesi okay niza kuza lapha ePaula Park it's fine. Okay, Paula Park Tavern eba le mo gausi le Paula Park ke gausi mo amahlaba. Yes re gausi le gona. Okay sharp yeah kwelanga we don't care ukuthi umuntu ucabanga ini wenza isikhathi bani, we don't give a shit. Ekugcineni kwelanga whatever enzekako la it has to be cancelled and I think ukuthi umthetho kumele udlale indima yayo. Nangabe bakhona bebabenefit abazifihlile benzeni they need to be exposed. Umuntu aka applyele isasa or umuntu aka emberegweni whoever who think ukuthi upowerful udlula umthetho let the justice play their role. Mina ngiyathokoza uthi ithingiye nami ngiyokuzama asibe fair uyayizwisisa ngithi okay ngamanye amagama enzama ukurobha umbuso nami ngathi mina ngizama ukurobha umbuso ngoba angikathathi next umbuso enezangiye mina ngathi ithini nami ngiyokuzama njengoba so mnikelile 200 rand sengimnikelile 200 rand leyo ucabanga ukuthi ngawuthengela umntwana okhunye kwezinto nje icala 200 rand ikhambisi ngibona ukuthi mhlambe nangimuphi 200 leyo kuzokuzama more than that yeah ngiyakuzwisisa uyangizwisisa mara ke owazi ukuthi lento niyenzile kole yakuphula umthetho so la bengiyazi vele wena uyangizwisisa angeke ngeza kuwe ngithi ngenzela so yeah mfo soloko salayidana namagwayi malume okay jama kancane akunadanki next akusukunikeza ipasa besifuna usiconfirmele vele ukuthi iqiniso uyakwenza lokho kosi ipasa uzayithola emaphoyiseni. Okay, thank you. Uzokuza uzoyilanda nini? Noma nginini. Okay, kulungile. Wena anytime uzakuya uzoyithatha. Okay, thank you. Afake. Kulungile siyathokoza, thatha umntwana. Bani sicela? Ngibuza yena. Jama ngimbuza. Ngibawa abanye labo. Ngale ngenzasi ulo Mama Masemola. Uhlala ngakuphi Mama Masemola? Nayo uyahola or nayo wenza application? Nayo application. Ngimuphi Mama Masemola? Malume uyamazi umalume Why khani ungakasitsheli ngomama Masemola? Wena kuthi ufuna ukuhlala iminyaka eminingi khulu ejele impilo kuthi uthi vele ujwayele ukwenza into zokuphika phika sikhamba. Why ungakasitsheli ngabanye lapho sikubuzile muzi. Mara ithi iza kwenza i-investigation thina yethu umbereko siyawuceda la. Okay thina sisifikile emaphoyiseni ke umbereko wethu ogcina la khona sekuyoba yi-issue yamaphoyisa investigate kwenza yonke into thina njengoba sishile sathi ekugcineni kwelanga umuntu simhenda kwabasigodlo ngicabanga ukuthi ngibo-ke baza kuthatha from lapho ke ubaba usasa ubaba ngiloya ozivulela isasa ekhabo mpho ungathanda ukuthini njengoba sewukhamba ungathanda ukuthini ngibaba uMahlangu basongihenda over la e-police station wena uthini uthanda ukuthini uthanda ukuthokoza ababukeli ukuthi sikhonele ukukuthola yebo bese nami bangitholile angitsho kosi usithokoza ukuthi sikhonele ukukuhelebha
ngiyathokoza ngikhonile ukungihelebha ngithethe ekhaya nangihenda over la police station. Ake asingene ke.